hito gila na injang block niya khat sim kan semen hi tuhin apong hi zingka punggit makai hi met si BPG sa tam ti betla na nei witte ama sa tanen indoor stadium ana lut hitte Chip Vietnam umta volleyball hi KBC number 1 และ number 6 chip lai ta hin quarter final round hi Julaya hin KBC number 1 hi win color ta ke hi win amo goal zone na nei win hi chin na ka lu ni
Nia tam de azringe. Mi da he ki kong to in. Passa. Football pen ni bayang tu cicom dia tu. Andong kay na to sunal. Football final match ahi injury to ayong kit zoto ahi gambit number 16 le 19 ahi 16 to the 19 akan anda kit umamaun final then go kacang number 1 kacang penalti penalti number 16 10 amis win position number 19 10 and result win penalti izan dangapi azivin right away kalau kan kita